Dobar dan, dobrodošli u još jednu Halloween recept kolumnu. Ovdje ćemo napraviti jedan vrlo originalan recept. Stavit ćemo banane, stavit ćemo proteine, ide jedna bundeva i dodamo zobene i to sve znači zmiksate i malo sirupa, koja buba ako upadne, znači muha može i evo ga. Zmiksate i dobili ste proteine, dobili ste vlakna, dobili ste krila, muhu, sve imate. Pozdrav svima, ja sam Denis Rajčić. Danas ću vam u ovoj epizodi vježbanja i jedenja pokazati kako da napravite jedan obrok kada imate recimo trening, a niste stigli dovoljno jesti i znate da će vam faliti energije. Ovo je super jer ću vam u blenderu napraviti zapravo jedan tekući obrok koji se puno brže apsorbira i probavlja nego čvrsti. Znači možete ga čak popiti do nekih sat vremena prije treninga. Vrlo je jednostavan, evo uzet ćemo jednu bananu. Ne morate čak ni rezati, možete ovako ubaciti ko ja. Dodat ću zobene, ne trebate pretjerivati prije treninga s ugljikohidratima, možda neki 50 grama zobeni, to vam je nekih 30 grama ugljikohidrata. Tu je i banana koja ima nekih 20, znači to je 50 grama. Dodat ćemo, može sojino, može bademovo mlijeko, može mlijeko ovako obično, ako vam paše možete staviti jogurt i jednu mjenicu proteina. Birajte okus koji volite, meni čokolada, paše u sve, čokolada mi nikad ne dosadi. Tako. Evo, vrlo je jednostavno i brzo, znači nema izgovora, nisam stigao jesti, došao sam gladan na trening, onda nemam energije, onda mi se ne da vježbat, bla bla bla. To su sve izgovori. Gotov je shake. Nemojte nikada jako zatvoriti. Da vidim kakav je, jer uvijek napravim malo drugačije omjere svega, pa onda je okus drugi. Stvarno djeluje. Već osjećam kako raste. Nešto bitno kod ovih smutija, šejkova i tako toga, gledajte to kao da je hrana, a ne znači voda, ne napitak. Znači, probajte ga piti ko da jedete hranu. Znači, nemojte ga odmah naglo, to se meni nekad desi kad žurim i onda mi bude onak teško u trbu, ko da sam kamen pojeo. Znači, pijte, pogutljaj, polako, ko da žvačite, da se promiša sa slinom, jer znamo da proba počinje ustima. I tako popijte cijeli shake i za neki pol sata, 40 minuta ste spremni za trening, puni energije, imat ćete snage i samo jako.